سلام دوستانی شبکه فایز ابراهیمов. چه خیلی که پیشتر گفته بودیم با نزدیکی ها با یگان کنسپت دیگرگونه نزدیک شما میشویم. اینک در برنامه چی میگوید قرار داریم و مهمان اولین این برنامه علی اکبر قربانوف، رهبر گروه شبکه اجتماعی همنوا در یوتیوب یا اینکه بلاگر علی اکبر قربانوف. سر اول شما رو خوش آمدید میگویم و آغاز میکنیم از سواری علی اکبر قربانوف کیست. کمی درباره خود حرف زنید تا که تماشابینان عزیز شما رو کم باشد هم بیشتر شناسند. سلامت باشید که ما رو با این برنامه خود که اولی شده ما رو فریاد کردید، یعنی مهمانداری کردید. سلامت باشید، زنده باشید. درباره خودم کمتر صحبت میکنم. علی اکبر هستم، زاده وطن عزیزم تاجیکستان. در نوع فرپار به دنیا آمدم. تا صنف نهمی در مکتب رقمی 3 به نام عبدالرحمن جامی خواندم و بعد از آن به شهر دوشنبه آمدم و به امتحانات شروع کردم و بعدا در ترکیه دانشگاه داخل شده که حال در آنجا تحصیل می‌کنم. اگر مخفی نباشد شما چند سال دارید و عائله‌دار شده اید؟ بله، بهترین سوال. من سال 1990 است، 27 سالم میشم. در سال 2018 عائله‌دار شدم. چه خیلی که گفتم شما رهبر شبکه همنوا در یوتیوب هستید. این بلاگری که در دل شما جای گرفت و شما با همین ساحه قدم گذاشتید و برای چی همنوا؟ بله، من سال 2017 در یوتیوب کار و فعالیت خود را سر کردم و در سال 2018 که از بهترین بلاگران کردستان هستم که صاحب همین شاه جایزه شدم و البته برای نامشون که گوید نامشون را خودم انتخاب کردم. بسیار نفرها گفتم که چی مونم نام رو، بسیار توصیه ها دادم و من خودم و فکر خودم همنوا را انتخاب کردم و همنوا را انتخاب کردم. غیر از این کار و فعالیتی که در شبکه اجتماعی دارید، آیا با یگان کار دیگر هم مشغول هستید؟ راستی گپ، در یوتیوب بسیار خودم وقتم رو صرف میکنم و البته که غیر از یوتیوب در یگان کار دیگر فعالیت نمیکنم. دانشجو هستم تا دوام میدم. برای چی ابوناچیان شما اینقدر بسیارند؟ شما چی کار کردید که اینقدر ابوناچیان رو به دست آوردید؟ من وقتی که در یوتیوب نگاه کردم چیزایی که هموطنان من میخواد در یگان کس ندیدم و من حرکت کردم که چیزی که ابوناچیان من یعنی پرتیسچیون من میخواد من همان رو نگاه کرده ویدیو کردم. مثال یک کس می‌دارد به کانال من می‌بیند که در اونجا میخواستگی ویدیوش هست، مثلا درباره نفت نو باشد که دیگر چیز باشد. من همه طرفه کردم، در کانالم رو همه طرفه کردم. برای همین من بسیار نفر رو صاحب شدم، یعنی ابوناچیون زیاد رو صاحب شدم و در یک سال 140,000 نفر رو جمع کرده. در سال 2018 جای یکم رو گرفت. اگر خطا نکنم یک ماه پیش یک نوار با نام بچه توجیک ماشین اختراع کرد. در شبکه اتون مبادله یا که پهن کردید که زیاده از 380,000 تماشابین شده است. شما درباره این نوار چی میگویید؟ آیا آن برادر که جمال‌الدین نام دارد آن را از کجا یافته؟ با همراه جانم در نوع فرپار رفته بودیم. معلم به من فریاد کرد و رفتیم با جمال‌الدین شناس شدیم. ماشین جمال‌الدین رو دیدم و من از جمال‌الدین خواهش کردم که همین نوار رو ثبت کنیم و در کانال بگذاریم، شاید یکم فایده میشد و البته که فایده شد. بسیار نفران بعد که من ویدیو رو پیشکش کردم اینقدر تماشابین شد. دیگر شبکه و اخبارها و دیگر سامانه‌های اجتماعی هم رفته از جمال‌الدین اینترویو گرفتن و این یکم شد. من این رو ثبت کردم و جمال‌الدین اینقدر مشهور شد.
дар оянда чӣ нақшаҳо доред? нақшаҳо зиёд аст, ҳозир гуфта наметавонам, барои он ки то вақте ки нақшаҳои ман иҷро амалӣ нашавад, ман ягон гап гуфта наметавонам. албатта нақшаҳом бисёр аст ва иншоалло тамом шавад, нақшаҳо амалӣ гардад, пешкаши шумо мегаронам аз тарафи канали ютубам. агар шумо қарор диҳед ки филме ба навор мегиред, ном ва мавзӯи ӯ чӣ хоҳад шуд? албатта ман вақте ки аввал ба Туркия омадам, сериалҳои Туркияро тамошо мекардам, бисёр ҳам дар филм нақш офариданро бисёр завқ доштам ва чанд филми кӯтоҳ ҳам худам сабт кардам. дар оянда нақшаҳо дорам ки худам филм созаму дар нақши асосӣ ҳам худам бозӣ кунам, чунки ин яке аз орзуҳои ман мебошад. каме дар бораи ҷоизае ки ба шумо аз тарафи ютуб равон карда шудааст сухан кунед. шоҳҷоизаро ман рости гап дар тӯли як сол бисёр ҳам заҳмат кашидам ки соҳиби ҳамин шоҳҷоиза шудам. ин шоҳҷоизаро ман тӯли як сол пурра заҳмат кашидам, видео кардам, наздикони худам даъват кардем ба шабакаамон ва бисёр ҳам барои ман фаромӯшнашаванда аст, чунки дар соли 2018 ман яке аз блогероне будам ки аввалин шуда анали шоҳҷоизаро соҳиб шудам. ба фикри шумо барои чӣ модар ва зани тоҷикро дар шабакаҳои иҷтимоӣ паст мезананд? оё шахси миллатдӯстдор ва ватандӯстдор ин корро мекунад? албатта намекунад, чунки вақте ки инсон ватандӯсту миллатдӯст бошад, на падарро ва на модари тоҷикро дар шабакаҳои иҷтимоӣ паст мезанад, чунки вақте ки мо ватану миллатамонро дӯст доштем, ҳатман ва мо модари тоҷикро, падари тоҷикро рӯи даст бардорем, чунки онҳо зери таҳқири шумо нестанд ва шумо ҳам ҳақ надорем ки модари тоҷикро паст занед. барои ҳамин ин кори дуруст нестай. ман аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки модари тоҷикро дар шабакаҳои иҷтимоӣ паст назанед ва эълон накунед модари тоҷикро ин хел кардан он хел кардан. ва аз шумо эҳтиромона хоҳиш мешавад ки ин чизҳоро баст кунед, чунки модари тоҷик зебандаи ин кор нест. аз машҳурони тоҷик ё ин ки блогерони тоҷик бо кӣ ҳамкорӣ доред? киро мешиносед? аз блогерони тоҷик рости гап ман аввал сар карда будам, бо як то дутояш ман суҳбат мекардам, яъне дар алоқа будем, суҳбат мекардем ва рости гап хеле будем ки ягон кас қати ягон блогер қати мисол кори мара кори хеле набуду, аммо тавсияҳо буд чӣ хел кунем, аз ман мепурсидам, ман онҳо мепурсидам ки чӣ хел кунем. ба ҳамин хотир ман ҳамашон ҳурмат мекунам, ҳамашон зинда бошанд ва ман то ҳол бо ягон каш дӯдгирӣ намекунам. шахсоне ки блогер шудан мехоҳанд ё ин ки музда мехоҳанд аз ютуб ба даст биёранд, чӣ гуфтаниҳо доред? ман аввалам ба ҳамашон бурдборӣ мехоҳам. барои нафароне ки нав блогериро сар мекунанд, як тавсияи ман аст ки корро ҳалол кунеду видеороликҳои худатонро шахсӣ, яъне худатон гап занеду пешкаши мардум кунед, то ин ки дар оянда ба шумо ҳамчӣ нашавад, мушкилӣ нашавад, чунки бисёри блогерое ки нав мешаванд дар поёни комментариҳои ман ҳам дигаронам ҳамхел подписатсия кунед гуфта ҳарф мезананд. ин кори хуб нест, чунки ютуб худаш ин каналро удалит мекунад. нақшаҳоятон дар оянда? нақшаҳоям дар оянда бисёр нақшаҳо дорам. худованд насиб карда бошад, агар дар насиби ман бошад. нақшаҳом зиёдай, бисёр нақшаҳои хуб дорам. дуо кунед ва дастгирӣ кунед ки нақшаҳои ман амалӣ гардад. дар ин фасли баҳори зебо ба тоҷикистониёни азиз чӣ таманниёт доред? дар фасли ин баҳор таманниёт дорам ки ҳамеша ватану миллати мо сабз бошад ва модарону падарони мо ҳамеша сабз бимонанд ва дар паноҳаш нигоҳ бидорад, ҳамеша мисли гул сабз бошанду шукуфон бошанд. ташаккури зиёд мегӯем.
то ки моро рад накарда даъвати моро пазируфтеду ба инҷо омадед ва ба суолҳои мо ҷавоб гардонед. ташаккур мегӯям ман ҳам ки маро аввалин шуда даъват кардед ба ин суҳбати рӯбарӯ. Сипосгузорем ва бародар ҳам сипосгузорем ки ин консепти нав ихтироъ кардану пешниҳод кардан. خواستم که با این برادر صحبت کنیم و رو دعوت کردم. با شما هم بودباری خواهیم. سلامت باشید. در برنامه امروزه ما با ما بودن علی اکبر قربانوف، راهبر شبکه اجتماعی همنوا در یوتیوب. اینک رسیدیم به پایان برنامه چی میگوید. تا برنامه های آینده شاد و پیروز باشید. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.